Hello everyone, how are you? I hope you're okay, and I hope it's not too bad to be at home. This is my office, and I will try to explain past simple and past continuous for you again today. So let's start. Ponovimo torej čas past continuous. Past pomeni preteklost, zato se ta čas nanaša na preteklost. Continuous pa izraža neko trajanje. S časom past continuous torej izražamo dejanja, ki so potekala, ki so trajala v preteklosti. Če pogledamo primer. Yesterday at 6 o'clock I was listening to music. Včeraj ob 6 sem poslušal glasbo. Včeraj, preteklost, ob 6 sem poslušal glasbo. Dejanje je trajalo. Zdaj poglejmo še obliko časa past continuous. Tvorimo ga tako, da uporabimo preteklika was in were, pretekli obliki glagola biti. Vsem glagolom pa dodamo končnico ing. Za osebe I, he, she, it uporabimo was. Glagolu play pa smo dodali končnico ing. Torej she was playing the guitar. Za osebe we, you, they pa uporabimo pomožni glagol were. Se pravi, we were playing the guitar. Končnica ing se pojavi v vseh oblikah za vse osebe. Nikalne povedi tvorimo takole. She was not playing the guitar. Namesto was uporabimo wasn't. Ali we weren't playing the guitar. Namesto were uporabimo weren't. Vprašalne povedi pa tvorimo tako, da besedici was ali were postavimo na začetek, sledi oseba, she, he, it ali we, you, they, glagol pa ima spet končnico ing. Was she playing the guitar? Were we playing the guitar? In zdaj še najtežje. Razlika med past continuous in past simple. Oba časa se nanašata na preteklost. Vendar past simple izraža dejanja, ki so se v preteklosti zaključila, končala ali dovršila. Past continuous pa izraža dejanja, ki so trajala v preteklosti, ki so potekala v preteklosti. Če pogledamo primer. While I was crossing the dam, I saw a crack in the wall. Nekje v preteklosti se je dogajalo, da sem prečkal jez in zagledal razpoko v zidu. I was crossing. Prečkal sem, to dejanje je potekalo. V nekem trenutku sem zagledal razpoko v zidu. So. Dejanje so je torej prekinilo dejanje was crossing. Medtem, ko sem prečkal, sem zagledal razpoko v zidu. Kadar pa imamo dejanja razvrščena takole. When I saw it, I turned round and cycled back to town. Gre za 3 dejanja, ki so si v preteklosti sledila eno za drugim. Ko sem zagledal razpoko, sem se obrnil in odkolesaril nazaj v mesto. 3 zaključena dejanja, ki so si sledila eno za drugim v preteklosti. Pomen dejanja v past simple je torej dejanje se je zgodilo. Pomen dejanja v past continuous, dejanje se je dogajalo. Tipične besedice, ki vam lahko pomagajo, ne pa vedno, so za past simple 2 years ago, last summer, last year, yesterday, when I was young. Tipični prislovi za past continuous while, ki pomeni medtem ko, as s podobnim pomenom, ali kot smo videli pri prvem primeru, at 9 p.m. Upam, da vam je bilo tole v pomoč in da vam je zdaj malo bolj jasno, kakšna je razlika med past simple in past continuous. Bye bye!